Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course ta hi la like gagash man hi ri karhi hi n'wi linka vhevhe na timhaka ta ngamu ti nga ku trendeni and then from there hi hindza hi ya ka Scorpion Cobra yi nga kwata strong yi hlasela ka Munghana Lonene FM even then emakumu ta hi hetelela vhele hi vuntswaka bya murhangaphandla Benny Mayengani the president. So in relation to this vele ta mi swi voni vhele hi coverini la nsati wa Gagash of course a nga za a threatena loveri man Snow Pie ku va vhele a kha n'wi chingela la ma kha kombisa timhaka to veri nsati wa Gagash na timali mune and stuff like that but languteke na ku i na 370 a tirhise this image to emphasize ku ri i Paulukini and stuff like that. However, it's 6th November Gagash we respond because I guess no one respond directly, but if you respond directly, of course I'm gonna poster in Satoyen as you can see, na ayan kwalan even then Africa atsala this message. Mana aya ina mali. Swo tiva hi n'wina sweswo me ni tiva ku I'm the provider. Okay. Swo hetelela money can buy anything including dlo leyi mi yi vulavulaka even then I komba masele and stuff like that. So the first section very i addressa leyo kahle Gagash diya mali ya nsati yi ka ku trendeni tanihileswi mi swi tivaka mhaka leyi nga ku na timhaka ta rap ta swi linkiwaka ngopfu na yena ha swi tiva sweswo i sungula a hlamuselela ku hi yena Gagash loko a kha hi hlamusela i ri hi yena a providaka a hi swi swa ngamu ni like a nga dyi mali ya nsati ni in overall and then he continue road and vhele a hlamusela timhaka ta dlo ni kwani veri in overall sweswi nga ku trendeni ku i va a Paulukini hamba a na mali and stuff like that hikuva kha ku tekiwa mi kuma ku ku fika ku seleta ti-images leti mi kuma ku i va laha ka tona ti khatiwe ti nga humangi kahle na mhaka leyiwa just ku va a kota ku reduciwa a ya hansi and stuff like that mkulu loko ho ve kha hi teka ti-images ta kahle ma swi loko i munhu loyi a va a ri kahle you see ma vona mhaka leyiwa so Gagash vula swona ku na dlo hi nga yi xava dlo kambe a hi xikwamula mara dlo kahle dlo yini xa wixa ku na vavasati laka chona but va va kona minkarhi yin'we ka topic ta so I wish ku nghena n'wansati a hi byela ku i yini dlo loko swilo swa tidlo swa ku a hi xikwamula swilo leswi kahle or swo saseka va ku i dlo hi byeleni n'wina mi swi tivaka hi byeleni so ku tlhela ku va ku na comment a nga fika a yi hlamula la ndzeni Gagash la ndzeni la yi nga fika yi tsariwa hi a swo ya mahlweni yi fika yi tsariwa hi ngomani yi nga fika yi tsale ku me ni twe ku na rap ta ku teke yena hi xikweleti yi kha yi vula ngami yi hlamurile Gagash na swi tsundzuka fika hi vona va tsala ku i ntiyiso it belongs to him ka vanhu va married ku na xa munhu mi nga ta famba mi penga hi mahungu yo leswi of course a nga fika a tsala swona kwalaya so ni Gagash hisa ku kahle wa ku agree or kanjhani because I remember hi yena ro khavula ka ku ha rap hi yena ndaka ndi nga swa chance yi lande straight so loko hi bayisiseni Gagash lama and then ku ve na this comment from Lady Vonza. I'm not sure if Lady Vonza, can we say it's a female? Vonza ma ku check this account. Oh yeah, a female, all right, yeah, it's a female. Yeah, and fika ni vona va tsala ku va ku ka Gaza dlo va vula ku tola xikwamula a ta tshwa marhama lava va ta tlhela va hleka so ku hi n'wansati response from n'wansati la i kombisa ku dlo kahle i xikwamula ku ya hi yena okay so leswi Gagash a nga fika response a xona vhevhele wa kha ku chingeliwa ngamena and stuff like that so hayi sweswo guys hi leswo guys and then vhevhele hi sekhe hi hundza ya ka Scorpion Cobra leyi nga busy swinene the awards ta ka Munghana Lonene FM ti-nominations already ti ndleni la ka channel la if you la ku titwa na ma-analysis ya kona ni ta vekela a link on top comment video already yi kona hi cover everything so no hlamala hi video yi nga ku trendeni swinene Scorpion Cobra la yi nga fika yi kombisa marito lawa so man, I think that should cover after this video clip, and stuff like that. Alright, let's.
Scorpion Cobra Mashava la ka Nkabele ni kwati ngopfu na gungula la ni nga kona awadi leti nga kona le Thula Mahashi leta ka Munghana Lowunene tinqambi letiya ti nominetiwaka hambi vo mani hambi vo Fevara hambi vo endlisa ku yini hi mhaka ku ri ku na tin'wani tinqambi awadi tin'wanyana ti tshama ti nominetiwile xikombiso Mr Post ni vula Daniel Brothers lowun'wanyana Oscar Makamba ni va tshama va ri kona Shongi Rangani va tshama va ri kona ka ti-awards letiwani ra true kasi loko un'wanyana nominetiwe lembe leriwani why nga heti 10 years a nga se vuyela loko a vuyela loko a bi hit ya lava nga ba hit ya wela ka tina hi ni vona nga ku hi swi va swi ri xitsona hi mhaka ku ri xa swiwani swi karhata ngopfu ma vona ntwa ni kwata ngopfu hi mhaka ku se ni holova na Maguvani le ka Munghana Lowunene le kwa stadium leswi a ku ri na ti-awards ta Munghana Lowunene kwale kwa stadium ni holova na manejara a ku ri Maguvani va ni rhumela ka manejara wa xisati wa Mvenda ma va ku Mulawudzi kumbe Mdawu mavito lama swivongo leswimbirhi a na swi tivi ku xona hi xihi vana va lavaya ni fike ni complaina u swi twile n'wana wa jeli kha ni complaina ngopfu laya na yena loko yi twa video loyi u ta swi vona ku phela ni vulavula ntiyiso a ni kwati ngopfu hi mhaka ku mina ni nghenile ka best newcomer ni a ni nghenisiwangi mara ni fikile mina ni fika hi 2020 ivi swi kumanekana ku na corona loko se va vuya 2022 ku ri mina a ni tili kahle loko ni ta mina lani ni na vo Dr Sophie kwa ngeswa Dr Sophie vele a right ka female mara ka male artist ka newcomer a va ni nghenisanga va ni siya handle loko va vutisa ni ku why ka hikwalaho ka ni nga nghenisanga va nga ni byeli nhlamulo yo hetiseka vo Maguvani se na sweswiwani le ku vileleni ku a hi endleni n'wina va ka Munghana Lowunene mi tshika ku ri va vuyelela vanhu loko munhu a sa vuyelela lembe leri a heteni 10 years a nga se vuyelerisiwa kumbe a ya vuyela hi loko a bi hit ntsena Yeah, so man Scorpion Cobra Master T. Scorpion Cobra an artist kahle ni ngo hi vuxona loko yo ta i bati simulator so ku fanele ti vula ku ma 2020 i bati simulator so nyana so ma twa ina simulator ta tindlela ku tina vuzavala zenye tina vujele nyana so to I mean like in terms of the beats nyana man kuma nyana just the beat nyana leta so ai sungulu ku ibra phe okay ai sungulu ku gas oni yongo ta yana antile imbela just as you can hear yi baleta so ti fana to ma very dikapa ya kuna dikapa ma yi bad line ya bo dikapa sort of mga search mo dikapa va bad line to fana so leta ti na vujele nyana sort of yeah and stuff like that so you wona lavo so what do I say as Master T swo ku tshama 10 years into swi nga ri valid a ni la loko va nominate lava kha va nominate vanhu lava hi nkarhi wolowo va nga humesa ti-projects va kha va twa ku tinsimu letiya ti va ti ri karhi or ti-projects letiya ti va kha ti fambisana na nkarhi luwa ya hi leswi va kha swi ndisisa xiswona and stuff like that but yes I do agree with Scorpion Cobra ku minkarhi yin'wana van'wana va nominatiwa i van'wana va nga nominatiwi hambi va kha va ni leswo I do agree ku ya hi point yaleyo no ni nga tiva hala ka 2020 ku yona a yi trenda ku fika kwini Scorpion Cobra and stuff like that ku ya hi project ya yona but I do agree ku ya minkarhi yin'wana yes swa ti-nominations swi nga fambangi hi ndlela but swo ku tshamiwa 10 years swi va swi nga ri fair because Fukane segosile madogo Ola kala tu dale tikikiliki Ila kala tu dale tikikiliki Ila kala tu dale tikikiliki Fukane segosile madogo Fukane segosile madogo why kha ihleka producer ya kona la ho yeto eno ku rera ta imbelela ho yeto Fukane segosile madogo Fukane segosile okay
se yi movie ni yi taka this type of sound so yona yi na point bad yi na point bad point ya yona a yi ni ngo a yi helangi straight newo yo hi nge vuli ku munhu i fika tshama 10 years like vo Mr Boss va kha va ri ku trendeni sweswi na munhu wa mina xo nge rhangana va kha va trenda ku hi nkarhi walowo you see ni ngo kala ndzi swi mi kuma ku van'wana va nominate mara va nga ri ku trendeni yes ni nga agree to that point but not the point yo munhu va ku a tshama a nga nominate for that 10 years so na vona va nga va na a valid point ku hi 2010 year lava hi vulaka a fika va nominatiweni yes va nga va na point yo karhi ni nga pfumela in that regard and stuff like that you see mhaka leyiwa so hey ya yona i mhaka yo leha so unfortunately ku hi nkarhi wa sweswiwa kahle swi tikombi na ku vo vulela lavan'wana no decide ra vona ni nga swi vula xitano and the stuff like that mara complain ya vona ya twala swinene khale khi hi ri leswo swa muganga rini mi kuma ku tin'wana tinominations a ti nga ri kahle but ya ku va hi khompeleleni last day swi tikombi na ku this year swi ku ve na improvement hi khompelele then a swi zangi swi ri swo yini this year ku ve na improvement na to ti-awards ta kona ni vona ku a to va na impact this year timhaka to swi vanhu va ze va languna ti-artists so next year a swi tlhe swi improve swinene munghana wa FM video yi kona ka Master T free education ma vona mi kota ku vona ku mi fike mi improve yini eka lembe ra 2026 and then very khe hetela mi rhanga phanda leyi nga busy no endla vuntswaka la yes so ka sihloko ra the 7th of November ni vone hi post mi rhanga phanda yi ka fika yi tsala leyi nga too open like yi open swinene ka ti-narrations to tani to munhu a nga la ku yi naretisa ku yini ku la ntiyiso so hi fika hi vona yi fika yi tsala ku hungunkulu music a hi wa mani na mani hi leswi hi nga fika hi switsala yi tsarisa xo kwalano so ku tona ti-interpretations or ti-narrations I mean to say ti tele la mara loko me ni kha ni yi languta la ni twi na ku ni yi languta ngopfu hi side ra hala ka maybe hi vona ku a perceived fallout in terms of team ya yona leyi a yi ri ka yona murhangaphandle ni na ku ni yi languta hi layini yaleyo ngopfu mina ni kha ni yi langutisa mhaka leyiwa you see ni twa ni yi languta ngopfu mhaka leyi like it's more like he's maybe trying maybe to hint even maybe ku na le ka album ya Dr Joe Shirimani might not be there leswi swi vonisaka swo nga ri ngopfu hi side ra ngopfu ra Mr Post because hala khale va kha va lwa yi n'wi xingene ngopfu leswi swi vonisaka xiswona loko ni kha ni yi languta this post ya kona la I agree ku ri la ti-narrations ti tele swinene ku hava ku ni nga va correct la in overall like totally so n'wana a nga ta na vona ra yena but ni twi na ku swiya ngopfu la like a hi nge tsakisi ku tsala swilo leswi mi rhanga phanda ni twi na ku swi fambisana ngopfu na team ya yole a yi ri ka yona swilo leswi hi swi vona ku yi le ku tsekatsekeni and stuff like that like a va ha ta ha ri ku tirhisaneni swona of course ya ma vona mhaka leyi so ayi a rezi ta hi kha hi voni swona I think xibamu kahle laniwa xi ta bela tindleveni loko hi nga voni Benny Mayengani ka project ya Dr Joe Shirimani leyi taku this November at the end of November yi le ku teni because yona yi kombisini ku hayi va le opposite va ha ri right vona leswi yi nga kombisa swo dokodela ku va ha khomanini but a swona ku sweswiwa kahle ku xota project ya yona loko hi nga n'wi voni Benny Mayengani ku va hi vheta hi swona ku se va hambanini ku hlavu vheta kombisa ku a nga ha weli kona va yona mhaka leyiwa so leswi swilo swi nga tshamisa xiswona and stuff like that so a redzi guys ta hi kha hi voni hi swona ta hi kha hi voni swona loko ku ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe loko na ha fika abakunda kuthika abakunda kuyuza ni heta ni kudisa abatseketsela bakubhina na kuphutisa vonaka namuntlha xingwavila na kubatisa baby mena byela laka wena kufela hlambanya xikwembu ku na sathana nga ta nghena famba mi ya va byela swa ku mena yena lexi nga ta hi hambanyisa ko va rifu ntsena that's what they call that's what they call Coach man, that's how they go.